Tuni Women's Day webinar Kaichinpau Junior Headquarters Delhi SSPP JHQs Women in our society, recognizing and appreciating women as inspirational figures. Sudanina inedekwa. Tuni hai webinar na ipeno hile recording pen YouTube paiding hi zakina rule can cut consent casual dinga. Imintel hile i-rename thewale iminton yamin ikoi thewale kipa huai sao i while in I camera te on thei sao le email ki mutjat le isa diwa bana imai kuleng thugen na sunga off din ikoi thei le ko isa din alas na khanar on ding hi manena wai hun chang chawin mai ken new ten lan ai bana thugen na lai ka dot nai ne te khongo chat box ko ithei je la hi ji IGNOU bana question te kha I panelist te ave kole kanthei bana khat chawleng panelist khat chawleng address the hi chi ipong khia hi tuni speaker te na hun zadio hi le minute som ni cha ta hi dinga minute nga in asap chang ina chat box ken reminder ko iding ka hiya chilo I question hour ini dek chang na unmute the dinga hi chilikan gen di participant te kyang ina chile program ipan biyo hi women in our society, recognizing and appreciating women as inspirational figures. I society at numete miet tanta kahidano teitset na pata nga leki papi na silain kaladinga. Sep na lamlo ale in sunga hoitaka en kai numete chike in sung na sep na ani athwa pa pangzo numete avekun tunin patoy na ipeson son ye. Tunia wiswala zo hilawina. In sung cha toa ilom te hitale numete patang na ilang zel dingin ikinge no hi tu ni to hiloy na ni tengin na pata na langsak thile program pai sungin na mic mute ki ko thei chat le ikinge thak zel hi tu ni panelista ni nume thum thupi ma inewa masape na I Dr. Grace Donnemching hi ani nai na I Ninglun Hanghal athum nai na I Vaidawnna kulai IFS panelist in pangthei di om ja kuna ki pathui ke masawi tu ni programu ipat na diuna President of Kaichinpau Junior Headquarters Delhi Kaichinpau welcome address on maybe ni samani sa penina yai hun zatna hongwap ting International Women's Day te vai kan bung masahi tuni na kipawaya Kaichinpau Joint Headquarters Delhi 2021 to 23 tam kipanunga dia mipi to kisuha activities ini maksa na pena hiya yayona tam kopitel thea kipawai kasai mana dunia I panelist dia izat Itial Dr. Grace Donnemching le pi real rowi kulai amaute ongtel thewa kipawai samama amasai namaute Vaidawnna huttaglam kape masai bana yayun janna wap hongwap thei live member leng bangla nam kamwa live member te leng amaute leng kipak takin Vaidawnna bana yayun janna hongwap Kaichinpau members Delhi hi muntuam tuam alam kalam hin muntuam tuamile Kaichinpau members yayun janna hongwap teng leng kipak takin kon na Vaidawnna yai program sungin banghyam women in our society recognizing and appreciating women as inspirational figures to kisaya Kaichinpau le yayun wap teng I hamphat pi ngai kalamena hi I panelist siam tak chin tak te apan zak di ngala wai sai hi mana Vaidawnna thugen na yai tengin kon zo pa di kakipa ke panelist te la mai lut pa ngal dingwa
tu ni hun lama sa pen dia hi level hi Dr. Grace Donnemching ama ahi ile assistant professor at IGNOU School of Extension and Development Studies abana hidangin PhD azot na hi legend mana zaukin hi do you know ya Jesus and Mary College ale kung professor na napangahi ama accept nalam alunglut nalam chile a specialized na kai ile study of Northeast Indian tribes gender issues in development and marginalized communities tu ni webinar a topic pop dinga hile current state of our women in different key positions Vaidawnna impact of recognition and representation of women in the public sphere the Dr. Grace Donnemching is here Kipa Huai for the wonderful introduction. Amasapenina SSPP General Headquarter Delhi te tunga kipa thu kagena tu ni Women's Day to kitonina Hiai topic hoih tak nohon telwa wailo tu nya panelist dia hun pya kin ka oma waya din le kipa thu ko hon gena tu nya webinara heu tu nu Ninglun bang ahi kele heu tu nu Rowi bang amau to Hiai platform khata omkhom thei chi bang ka ngai to changina kipa Huai ka sa son son le hi tu nina ka topic ka konglun ngal dia heu tu ten kha a current status of our women in different key positions to impact of recognition and representation of women in the public sphere hai tegel topic ni on piawa minute som ni tanon piawa ken le minute som ni sa tamzo kon gen som ke dia hun hoi takina kon zat som ti chi ka kon gen masa a ka topic ka kong lu ngal dia e screen kon share dia akimuna mo kimomo ahoy current status of our women in different key positions Hiai kha a background dina masapenina it's ina on pandi 2011 census latest official census Manipura tribal population akha a paite te kha agukna hi wa pai Manipura kha more than 30 tribes om na wa kha a population dungzu ya kha a agukna hi u china kon pandya a sanga tribal population tamzo a hile tha do te tangkhul te pamau naga te kabui te mau te hi wa a paite te kha gukna hi ya official census 2011 kha government official census a hi ya why hun to hun ki kal kum sombang hita a census la khunnon hita hilele pandemic zaka bang ma ki hi nailo hi zaka hi latest census on la ka hi ya Hiai to kitonina tu nya paite numei kha a 2011 census kha official figure kha a paite te kha as a tribe in Manipur kha singale sangale zangale somlile thumi hi wa why kha effect wa a tribe ki goma hi ya a numei te paite numei te approximately sing ni le sang gugle sing ni le sang sagi kikal hi uchi kha kon tak lang dia tu nya kha Hiai numei sing ni le sang guk le sing ni le sang sagi te dinmun hon gen di kahiya tuna a background khit dunga kon panding hi Hiai topic to kitonina current status of women in key positions hiya ken numete dinmun kha thumin ko hon khena economic sphere economic activities bangchi na hiya economic sphere economic activities chi chu nekzong na in kon khena wailo ani na kon khen chu social sphere social organization anumeite dinmun social organization chi changa elaka SSPP bang ahi kele PTC bang ahi kele YPA bang chi khong kaya social organization anumeite dinmung bangay hiya china waile kon examine dia wailo political sphere nume elaka numeya election candidate yom muhya ahi kele MLA bang yom muhya MP bang yom hya idin mun banga chia political sphere chinga hai kha hai ting thum kha all olina no kya kontak lang di nga hi
ama sa penina economic sphere, economic activities in kohon pandya. Economic sphere or economic activities iti ijangina nekzong na hiya. Nekzong na kitika munni in kon kena azyakchu nekzong iti ijanga lo mu salaried kiti oma salaried iti ijanga khatenga salary mu khatenga lo mu ahi kele kum khata hai zamu di chi khong sarkar bangin ahi ke multinational companies te bangina agreement ahi kele contract khong employees te to assign zel wa hoi ka regular taka income mu te hi wa lo mu chi la kon khena category danga kha income mu chi kha kon khena hai income mu te kha it's a regular income mu lo income mu te kha sang zel nyam zel the hi hoi zia ka economic sphere economic activities cha again jangina nekzong nai hi ya nekzong nai chi changa salary professionals ahia khatenga ahi kele kumtenga haiza lo mudi and income mu summu hilele regular lo sang zel nyam zel thei china kon khena hi economic activities nekzong na paite numete lo mu ahi khatenga hoi taka salary mu regular taka salary mu te kha ichina I kon khena medical line banga doctor te nursing officer te lab assistants te chi khonga hiya medical department while education department are teachers sahi wa college ale school are teacher te university are teachers te lenga hi wa hiai kha private le government le autonomous bodies are education department te hi wa while government departments tuam hai ministry tuam same te parliament khonga same te under the government of India ministry are same te ahidingwa while police personnel army are same te leng awap khadingwa banking and insurance le awap khadia while hospitality industry chi jangina hotels bang restaurants bang entertainment why entertainment hai cinema hall khonga same Site konga work khadia while private sector call center te transcriptionists ai kele malls sales executive hai te kha economic activities lo muna nekzong na in pohon khena hai te kha atang pi a khatenga lo mu hai te kha employers ten banga facilities ahi kele banga they enjoy certain kind of facilities leaves ahi kele banga kumtenga increment ahi kele bangpangyam facilities bangpangyam hamphat namute hi wa hai kha lo mute hi wa category ni nain ichila kon khena dena kagin ma banga income mu chi changa regular income mulo azyak chu amau kha income mu teu kha sang thei zel nyam thei zel hiya hiai te kwa te hiya e paite society sunga e paite numete hiai te mu te hiai category in kon khena kwa te hi wa hiai te musical artist te bang lasate ahi kele entrepreneurs ichi te self employed second hand zuak te bang second hand door nei te bang ahi kele door nei singpile sang door nei te pan dukan nei te just self employed amau te hi wa ahi kele me zuak te selling of vegetables ahi kele me tuition la te ahi kele ya inunga kompi te gaite kongkha income sang zel nyam zel the te china kahon khena azyak chu hiai musical artist te dena income regular income mute to ki ba lo na kha amau kha let's say for example entrepreneurs second hand zuapang ahi kila apai ni kha chi khongom thei me zuak te bang apai lo ni chi thei wai zia ka ichina category ni in kohon khene hi economic sphere economic activities ichi kha nekzong na Why to kitonina hiai nekzong na economic activities, economic sphere are key position. Din mun poimot si iet siangina ken ke opinion
key personal opinion na ju key position iti kha dinmun poimo hiya dinmun poimo iti changa bang chi na hiya dinmun poimo iti chu decision making power thutan na bol thei chi bang ahi kele idin muna I position a sep na pe thei ahi kele recommendation pe thei ahi kele isep dungzuya attestation bol thei chi khongkha ke ken ke opinion a kha key position din mun poimo ahiya hiai din mun poimo ichi kha a society paiti numeiten tampi ten kha hiai din mun poimo ale le uyom tawa hiai kha connect slide tu na slide ta na mudiwa medical line abang din mun poimo kwaten lenuwa len ahiwa chi kha e chang na nursing officers te bang nursing officers te bang din mun poimo alet danu key positions alet danu azyak chu Delhi abang hospital hoi PP hospital yan PP tampia hiai nursing officers te bang omunchin ipoi mo chianga kha a nursing officer ten kha they are reference point ahi kela focal point with the patient and the doctor hiya wai kha mo din mun poimo le na hiwa nursing officer te kha din mun poimo len ahiwa hilele at the same time medical line na tu lai taka loi medical line na ita sapuchu banga tasabna cha enle kha chief medical officer bang ki omlo nursing superintendents bang ki omlo ahi kele hospital tuam tuama HOD head of department omlo lele hi chi bang le kon tak lang non uta hilele hiai kelele key positions din mun poimo bang nursing officers te ziaka amau ziaka mi tam pin kha phatwam pi ahi chi kha kohon ge na amau le key positions hoi takale na hi chi kohon ge na hi while a paiti society kha medical line na again changuna kum bangza hyam paisa ina registrar Manipur Nursing Council ale alian pin Manipur Nursing Council alian pin le inewa while Churuchanpura training center principal ANM training center akipat GNM training center upgrade bangle white principal in Anaitawa hiai bangle ki hamphat pi mama hi medical line while medical line no chi lowa kha education department kha a paite numete dinmuni etjanguna assistant professor bang associate professor bang professor bang hun khopyom tawa JNU bang ahi kele IGNOU bang ahi kele D bang hiai university poimo tak takte lakale dinmun key position hoi PP alene omwa tu lelelin HOD head of department in other words director of a particular department chi bange alen I omnelu hi chi kha konge non hi while police line a I changina Delhi police abang Delhi muna omka hiza ka Delhi police te kon gen dia Delhi police abang numei bangza hiam same iomta wa hai te bang opposition ukha adin munin kha poimo lwa hi azyak chu ko pi khong Delhi khonga iom janguna I culture iton dan iching dan kha yai mainland ichidia hiam vaite ichidiam amau to kha iton danu ahi kele I khosak danu kha kibang lo hi janga kha police te bang poimo problem in janga kha hai Delhi police numeyo na same te bang pa phatwa mahi FIR bang lodge ahi kele amau thua kha in police station kha mi approach no pahi hai Delhi police anume bangza hiam om tak ziakin while tunya kipa awai takida hiai military nursing kha army military nursing kha major rank bang kayom ta wai bang ki position ma hiya numei pa iti numeya dia kha hiai major rank kai masa bang ahi pyaliam chi kha kahon ge nu ta hiai bang le ki position hiya major rank chi bang thu pilwa hiya army abang major rank ki omta chi bang kahon taglang uta while
education department bang, medical line bang, police line bang, army line bang I ednungina government departments to na konglut ta dia. Government departments iti changa ministry tuam central government ministry tuam tuama paitin nume hun khop officer section officer le atung lam hun khop ion mo section officer le atung lam chi te kha key position a hima ma azyak chu section officer le atung lam ten kha amau kha gazetted officer rahiya amau kha swai kai the amau kha banga admission khong ahi kele mi bang government document poimo pp bang a student in akwa kwa hina interview bang pen wam leu thil tuam government document sign thei te hi wa amau kha key position le na hi wa Hiai bang le paite du meite ministry tuama section officer bang bang za hiam iwom tawa huailo tu le la parliament itsi bang parliament itsi changa kha one of the most important body where decisions are made. Parliament Zilengka Katihial ki the Huai abang numeki position deputy secretary omlel om. Banking sector bang yet yang akha key position banking sector akha nume bank PO bang tampi iom tawa a key position adin mun kha apoimo a azyak chu banking akha bang zyaka bank ni hing a common man ten even na bang zyaka bank ivalung lutu itsi changa bang zyaka even na bank itsi changa kha personal loan bang ai ke le home loan bang ai ke le housing loan bang a common man ten kha wai zyaka kha bank in nai ahia ya kha paite dume na hun khop bank PO bang ahi ke le clerk a sem bang hun khop om ta wa amau kha key position on the lane wa loan tungto na loan di de changa kha amau din muna kha on pan pi the ahi wa while Hiai banking sector in education department medical line ahi kele dena kongente police in army line. Other than that private sector ale private sector ichi changa ha Hiai restaurant are same te ahi kele call centers are same te ahi kele transcriptionists are same te chi te kong ahi kele own banga own shop ador amau self employed amau lemau ne exong te kha private sector a kha ke mama in nume khen khat ka the kha amau din muna ki pata a kha ni kam phe thei bang za hya mi om tawa private sector abang dinmun lian tak tung bang om ta wa wai ten kha a human resource department te a kha a mi nume human resource department a kha recommend bang pe theyu recommendation bang pe theyu yai recommendation apyak dung zui wa kha kam bang mu chi bang kathita a yai bang leki pa huai ma ahi a private sector a ichidana paite nume bang om tawa while yai self employed ichi te bang door tuam nei te bang dena hon gen zeka salons nei te bang ahi kele dukan tea and snacks dukan yai singpidor nei te bang Hiai self-employed women ichi te bang amau nuaya mi bang za hiam le kang pe thei din muna om le tam pi om ma wai le a current status hiai economic sector ahi kele economic sphere a tu le la a paite numeite din mun china kontak lang hi a hiai kha economic sector or economic activities ahia
tuna abana kung lunon dia abana kha social sphere iti ja bangchi na a social sphere iti ja nga kha non government bodies aken kha banga ko la ka chile social sphere kha a social organization te YPA bang SSPP bang PTC chi te kha kagen ud na hiya hiai organization te kha akuma onading tampi akipato nading te hiwa YPA General Headquarter bangin Diamond Jubilee bang 2012 ka the khiala hi kele 2012 bangina onalom dawa hilele I social organization YPA General Headquarter 2 din munakha Diamond Jubilee alobnungina President nume omnai lo chi kha kohon genuta a current status in a social organization here SSPP General Headquarter in Le Zalam Zekina Platinum Jubilee Ilomwa SSPP General Headquarter 10 nume President Khat iyon neitawa hilele Platinum Jubilee ti changa Platinum Jubilee kum itu katam ilop nungale nume President Khat omzo panehi Chikha kohon gena General Headquarters ale General Headquarters Delhi nume President on omkhat ngeta hilele General Headquarters SSPP Mundanga ahi kele YPA General Headquarters omna a President nume paite nume President in alet lam kathe nai kya While PTC hai Paiti Tribe Council ale nume heu tu chi omin kona the nai ke chi kha kohon ge na hiai tenga hi dia social sphere akon lak theiting hiai non government bodies a kage nu chu YPA SSPP PTC a paite social organization a paite social bodies aha nume heu tu a president here a chairperson here chi te kha ito ma la yu hi chi kha kohon ge ne hi social sphere again nungina tuna dena abula economic sphere social sphere sia kon khena athum na kon khenut a hi le kon khena hi le ilu diwa hiai banga chi le kha hiai kha political sphere hi political sphere chi changina nume election na bangza candidate ine hinim tawa ahi keile a society paite nume MLA bangza I om tawa ahi kele paite nume MP member of parliament bangza I om tawa it's a political sphere political activities ahi kele participation as a candidate contesting as a candidate si khong again sianga kha numete din mun kha adiam ma laya tu tadia kha MLA nume khat ne ki om nai lo MP le paiti nume khat ne ki om nai lo ahia candidate MP MLA gen why te chu banga ko ina khatin ko ile political parties ten a nume paite nume as a candidate si bang candidate bang paite nume a omlo phiala hi chi kha kohon ge nuta nume a paite nume kha political sphere political activities chi changa election aba ding a hi kele MLA MP chi bang bangma omin ka thei nai ke ya hilele participation ingai to chianga ahi kele zanlama election assembly election akha 6 March ina newspaper ina statistic on luhiawa political participation ahi kele political vote ibakyak chianguna numete vote kha zalama Manipur banga kha 89.94 ahia pasal sangale kitamzo
voters turnout ahi kele participation as a voter atu kitamma ma hilele nume contesting election nume MLA or nume MP chi bang yom nai het ke wahi tutana tribal women a omsun sun MP bang ahile Kim Gang te hi dia MLA tribal nume again the ahile name cha kip game white ge la hi dingwa why zaka political sphere achu idin munkha paite nume kha idin munkha aniam ma la hi chi kha kahon ge nahi ya e hun ka nei la ya Julie minute bang jam lai Nít ngắm lại mo hi why kha Hiai kha current status hi dia current status akha a paite nume kha economic sphere social sphere to political sphere hai teng thum din muni te changina a paite nume te kha itulel ma tulel la idin muna kha economic sphere economic activities nexong na kha idin mun political ahi kele social sphere akha idin mun kha ahoi zo hi chi kha kohon ge nuta heutu ten topic on piak dung zuina a second topic a kong lu zwal dia a second topic a on piak ko ahi le impact of recognition and representation of women in the public sphere here dena kohon ge na dana public sphere chi changa kha public sphere chi changa kha yai political sphere ahi kele social bodies as a representative in a social organization ahi ya nume te kha I population dungzuina dena singale sangale zangale somgubleni paite te I population dungzuina numeite kha I population nu kha akim khat phiali hi wa hilele huai to te ina kha I public sphere a idin mun kha almost negligible atoma ma alaya hiai kha I loi kha numeite kha I social bodies ahi kele political sphere pasalten kha on encourage leu pasalten kha chance on peleu kha inumeite le bangyam tana I political sphere in public sphere ina idin mun kha I ong hoilo dina kaginta azyak chu public sphere kha iding changa inume as a women I role kha I impact kha ong thu pi dia hi ya public sphere political sphere kha iding changa kha idin mun kha ong poimo ding sin society bangle akwa society a mi te kha sensitized thedi ahi kele numeite problems bang tanya ma kha pan bang kila thedi while society bang le hoi taka numeite kha public sphere political sphere banga kha chance hoi taka ipiak le kha development bang le ong hoi di azyak chu when we empower a woman nume empower le we empower the whole family, we empower the society, we empower the nation here. Nume khat na empower le, nume khat chance political sphere ahi kele public sphere a chance piagle na insung kwan chow hilo, na society chow hilo, na country the nation ka empower din hi china ke hun ka hun zowa ki pawai ka sahi. Grace thugen te hoih sama mawa tu ni webinar foundation pen hon ko ke hoih ka sama ma tu nia pa ite numete din muno social political to economic sphere peta ken detail han gen thia ki pa thui gen ni tu na mabana speaker nei pe no ai lut ngal di ngwa Hiai lut ma na question ni nei zen wale last na discussion na ki nei ding hi chi icham te ding wa question now toilet pi grace yam chi ke panelist dang te ma ding le chat box ko itina hi uji kon gen na ni tu ni second speaker ding hi le pi Ninglun Hanghal ama hi le bel
freelance journalist Tulela, consulting editor of the Northeast Stories online magazine Khatahi. Putsilo in media outlet ci toma dinle article khonga gazela akan khatte gendi hile the Hindu business line, money control, the statesman, women's feature services ci khonga hi. Vaidawnna online media websites khonga dinle article gazela kan khatte hi level the third pole genderit.org is mojo le atom to mahi. Vaidawnna ni dangin the Sangai Express Manipur Daily newspaper dinle former Delhi correspondent in anapangye hi. Article get the ahile tang pina topic ko ahile women development and current affairs of Manipur and Northeast India. Tu ni topic ko ding te hi women in building a cohesive society. Bana specific challenges faced by women to achieve parity within our societal context ahi. Ninglun isam here. Kipa huai tu ni sebang hun hoih imua amasai na siamsin polpi Delhi heutu te kipa huai kasa kipa tukon gen masa wana co-panelist adang heutu nu Grace le heutu nu Rawi amasai na maule zata na kapya wana ama sa penin siamsin polpi ten hiai bang topic non gelu kha wana na theme kha hoi kasa PPT le kon boltuan se kya kon ban gen mai de gen siam dan dan na on alert le chin cha hun bangong bangkhat Hanghal khak zen le recognizing and appreciating wai kha hi siamsin polpi ten kha tunin women numeite na recognize now le na appreciate now ya kha first step ay kili ya step to pi tak nala ko hi chi ama sign kon tag lang no ma wai jakin le ki pa hoi kasa even to pi tak khata hi tunia hi amai mai hi ke ya society khantok na dinga panilak te bang le yai khong le hi vek a hi chi kon gen masa dena heu to know Grace inon gen kha a basic le a status current context numete din mun te hoi takinon taglang wai akipati na aban igen zom som dinga tua pi Grace inon heu to know Grace inon present apatina yet le society kha unequal ma kibanglo ki kimlo numete le pasalte ki kimlo sileng igen khial ke dinga wai kha affect ma ei chau paitite society hiam ai kile lamkalam Churachandpur district hiam ai kile Manipur hiam hilona ya universal truth le hiya unequal it is an unequal society kha affect kha accept thei masaleng wai kha kwa mo chi na le hitwan ke he kha khovel paidan khata hiya wai kha unequality cha numele pasal kha dinmun ki banglo chi kha iki hildan ipian apatai ki hildan le hiya ina ki zil sak dan le hiya wana hiai iki batlo na kha mu theya ken khat leng oma mu thei lo iki batlo na unequal na idin muna ki batlo na kilat na le tamti oma wana hiai kha etsak na dina education bangin taleng pasalte adin munu asang jo de dia numeite kha adin munu bang ahong niam jo de dia etsak na dina huya abula panin gen taleng tu line chu admission numei school kai bang le atamma ma ta chiwa comparatively ni dang lai pi pute hun patin chu I khang to ta imale tu ni tanin enleng school bangale a class ong sang to tokitoni na numeite kha ahong tom hai hai ja asang to de cha numei khang tom de di college a khang tom diak dia university ji chang ma chu numei khalani chi khong itadi PhD ji jan chu cha ikut taklam chawin le da itadi chi dan ma wai kha inequality imu theina khatong hidia wana dena heu to Grace again economic section sector
na sep na en taleng progress khanto na chu tampi akimuta to 80s 90s khonga pat diak ka lamka context bang en taleng ai kele tu bang in Delhi a sep na nei te ai kele nek zong bang hiam din mun sang tak bang le ki omta le hoi takya iet chiang in kha isep na teu kha anumeite sep te pen kha banga kai asang level lo deu ma aniam lam deu bang an hidinga wana inewa pat hiam ai kele ki bulphu na hiam itidiam waite kha sep na bang le gender segregated itidiam numeite sep di ke ve o hiai ai kele pasalte sep di hiai hi ve o chidana khentuam mok ma khentuam ge chidana khong ipai tu chiang in kha numeite pen huya nurse dingen chi hiam ai kele clerical hiam ai kele hospitality sector lam line banga koi deu ma pasalte adia hi le huya asepai lam hiam ai kele vai home na lam hiam chi bang ai ong hi dewa hoi kha inequality mu theya omte khen khat ong hinon dia one dina progress in again social to political to yaite kha mu thei mai numele pasalte equal lo naw kha ong hi dia wana khantu na igen chiang in numeite dina census on gen dani na ai kele ya election bang yel numeite bang tamzo wana biakin bang kai chale numeite bang tamzo ai kele misigal na bang ai chan numeite bang tamzo omgi ge ai le yai half of the population half sangale tamzo kyal yaite khangto lowa om de le chu inam ai kele in nation kha khangto thei lo ding chi kha khatna hitale wana he akim khatte nel sia hiam ai kele discriminate hiam ikele khangto lo ngom gi ge changuna whole society ading ale khanmo bo khat ahong hi gi ge dinga wana ya topica building cohesive society achile hiai hichi bang society din mun hile bangchin equal society chidiam aikele bangchin numele pasal din mun hiam aikele bangchin hiai te kha akirwal thei di deu akikim thei di deu ni bol thei diam kikim 50-50 chi bang chu society ju om thei khollo mai thei ideal khollo wa hi na mo society kha hiai building cohesive society building equal society equality chi kha thilhak sama ma khalle hiya khatin khat control som chi na din mun chi nan society hi chang kha haksa why dia kha bang chile equality bang chile new chik din mun te ki bang thei de din om thei dia chi te bang ngai to khom leng ai kile gen khom tun esana din education banga equality ai kile economy te ai kele social organization te bangchin equality om thei dia chi bang tu nation din education bang number 1 ai akopi de wom te adin chu education bang le aba ilam dewa ai le asing tang de hiam haksa de hiaman om te bang wana equality chi kha a society din a society sungma le economic jaka inequality bang anaki bang lo de umai the in sung khen khat bang equality om de umai the wai kha amau nei zo de uzia khiam le hi mai the ko chu bang din mun le omin school bang sidana no me te kai the lo hiam chi le anu le pan anei zo lo zia kwa ato pa pen school a solin atanu nu pen nang zo kai ngai ki chi kha om thei ma wai atanu a zone zia khiam nei zo lo zia khiam bang le inequality kha hong lian de hong thuk de chi bang le om wana numein a sociala ai kele na sep na nang sep di hiai ki nang sep di hoi ki hoi pasalte sep di hi si dan de hoi chang anu mele adin munong sang to zo de udi pen kha
sang thâu zo thei tuan lo in hoi angi ma huya an niam zo level a tàu gì ge yai kha economic le factor khathin wana a society again de hitale a society kha patriarchal society here patriarchic system kizuya here patriarchic system chi chu pathune ina insunga ai kele village authority pasalte thune ina mo wana ai social organization thinking ha pasalte vai homna ahia wana hiai patriarchy kha numeile hi theya ai sanga hat lo zo hiam ai sanga thei lo zo hiam control ong ki bol chan kha wa patriarchy hi veka wana hiai patriarchy system kha huya social society a new amasapen a new pen of the first unit of family ai yet yang ina wa ong ki pandia wa ki patina society wa social organization te a sabtu am tanin khai chin apai to veka wa kha numele pasal pe ni cha anaki khendin dia nai chang in kha hi dite ai kele I role te cha define sa mo gen sa nang yai chi dan om hi chan kha wa kha ani aki rola kha pai form thelo khang to form thelo na zia kha yai patriarchy kha root cause kha ta hiya yai bana yai patriarchy kha economic situation ikhan to na igambanga entaleng izon jak bangale yai patriarchy bangle hong thuk de yam aikele hong bang khat de insunga kha adia ka kikhen na agep bangle hongom le hi thei wana society social organization te bangle patriarchy sang na lwajya ka kikhen na numele pasal kikhen na bangle thuk de yam sang de yam le hi thei wana hi political system bangle numeite election dinglo chi bangle ding nanga ina omlo din mun banga hi awai society social environment te yetsen ka hoi kha bangchin neuchik numeite dom kang thei dia chi kha holipna topic khathi henla hi theile hoi kha school bangle education bangle yetchang na tunaya bangkhat education report khat kasim phana kha numei government school te kha numei bangle atam jo phial enrollment omachiwa hoi kha aniam lam class niam lam ahia hoi jakin development bangale igamte ikhwate school bangle hoi tainongom theile chu ke equality bangle music hongki dom kang de di mo hongki rual de di school bangle inai thi num khia kwan thi namun bang hongom le ma wana nasib na bangle numei khatin mun khat asepur le ai kele ya tildang achi tuam de bang asepur le encourage theile ma recognize a talent kha recognize theile wana recognize si chan kha ya numeite nasiam ma una hoi ma cha ki pa to again na yam ai ke sa kam siam again kya hi lowina recognize and how to appreciate ma adin munukha tuna esane numeite kha numeite contribution ma tu pia hi chi kha isen anaranin generally na akijang se ka ma ki gen se ka hilele atak tak ngi chen kha appreciate tak hi now here I can recognize tak hi now here chi bang the question oma numeite society at the backbone hi che anumbu mo a main a pangpi pen a do pen a supporter ina ki yen na himali a lu pen kha kiting ei lo ma numeite kha tunin program thupi ma in sang wa numeite ma le na ha pan on felwa chin hu che bang abana ile hui adin muna hui astes ading dia kha khasak lo ma lo anumeite kha astes kha ding khalo ti bang hu zan ama kha icha granted icha wai muna omnidan abek anunglam a behind the scene ngena mo omnidan ko ichi kha hoi kha recognize ina a role kha appreciate thel then again school again hoi hitan hi step na pen kha wana khen khatin women empowerment banggen chang kha numeitele no tu hi ve kon bang again chimai theima ai kele kon nang nangon khama kon nang hi lo dinon gen no tu din hi ve chu ki chimai theima
imale awai ahung pai khia di tak tak siang ai kele abohi dek tak tak sianga gen siar na dim chi hiam ai kele nu isan na dim chi bang wana nu meite kha ikirwaldi chi chen kha taksa kili ki bang di hat dan ki bang di tha dan ki bang di hiam pasal hi thei teng nu mein le hi thei chi ja ka van nu mein le bodom kon kon di china le hi tuan lo ina khen khan nu mei bang ha tha le hat zo le om mai thi pasal atha le hat lo nu mei sa le hat lo zo le om mai thi ma le dena equality again pen la sem na kha nu mei te le ahima ahi ati pasal te thei chan le thei thei tho pasal te hi thei le hi thei thama hi le hoi chi ja ka nu mei te pasal te hi thei teng nu mei ten le hi thei hi sia hoi atak sa hat dan hiam ai ke le a biology a physical a waki chaudi waki challenge chi na hilona wana e social organization de naun gen te bang le ithea wa kha patriarchy white ya le YPA de naun gen khak bang philanthropic ahia philanthropic chi cha kha voluntary paid ma wa voluntary paid ma a ye chang ina adia ka YPA te na se bang pata huai mama huai akim kha nu mei hi thama hi huai kha ile organization dan yonet chang ina kha pasal organization hi lekelo ma ka ti chu a main member executive by home tu le bang teng kha pasalong hi huai kha tu ne sana dina philanthropy bangale granted ma singpi home di jan hak di akele voluntary di chi chang kha amau kha granted akele a main ahiu chi kha recognize thaileng wana appreciate thaileng mo a role a contribution kha political ahi le ahong bangkhat dewang sang de chi dia wana hiai unequality he ikibalona kha hu ya nidang apata I culture ina paidan ina custom te akha ina ki hildan ina ki childan ina ki train taudan kha goi kha akha ki internalize mo tun enle tun ini sin gen le den sa bangyang sile nu mei wakiti pa thei mo ikamale chang ko mai I thei lokale unconscious ale mo icha ale icha internalize go chi bang le omin hoi kha bang tuna mi te bang le paunak te bang en leuchin ai kele meeting conversation khong ai cha kha wai min wai nu mei chi kha abai lama hiya wana nu mei theina nu mei pil nain sangkil kan lo chi bang cha wakiti pa bang ile kichi khatham which dan kha anything way of life ale kinak integrate loin hoi kha thei lo unconscious ale ki ha bangkhat ma ma he ten kha verbal le om dia physical ha iki ballo na iki suppress na hiam iki le ki nelsian na hiam iki le iki oppress na te kha om thama hoi jagina first na kha society iki le inam hiam iki le igapte iki le ikwate kha equality equal lo hi except for lengwa annex kha bangchen how can we build equality how can we build cohesive society a challenges iti chang ina khadena again hu ya deep rooted hu ya pui pa khanga pata ina kizil tawda ina kihildan ina paidan way of life society way of life akha numete ya society ya numeten hoi hi thelo numeten hoi gen thelo akile numete hoi ho thelo chi kha ana omsa dim dia mai chan hoi ki pata neu chik yong kal swan to di pen kha a patriarchy kha theisiam phatina patriarchy system kha bangchin neu chik ngai sang adanom jodewin change thei diwam chi bang mo custom te akile paidan te neu chik boldik chi bang om thei diam chi bang mo tun esana din village bang khwate bang village authority chi te ne hoya numete bang le khatle ni tel sak chi dia aikele vai hom na insung vai hom na indong tai chi ya aikele social organization te YPA te numete hoya executive member a committee member chi te na pang toleng
bangat sidia mo he patriarchy system ina neisa ina paida ni custom te neu chik et kik na bang omle tu ne sana dina custom igen siang inu me te bang banga moment pia chi bang bright price china english akileta wa akilet chang kha amel se sim mama wai bright price bang on let chang no nu me te kilei chi dan ngai dan phat phongom ma akenin chu wai kha hoai ang ki panna pen chu hoi hoi le hi mai the ile in due process wai chang pai tong chang kha hoi pen a means jang ai kile bang khata jang man chi hoi pen a tool jang nu me te nel siana dia jang te chi bang mo wai jaka yai terms is a teu bang ne he apoi mo diam chi bang ai kile kon le sai vele chi dan khong Kaichinpau te bang le mo ki khek thele bang chiria chi bang wana dena social pen hi cha kilele political etsana dina election te bang ale a challenges ye chang khanu me te adinga chu election badin kha haksat tuak ma hi pasaladi ma le haksa hi chang na kha numia di ma chun double triple long hi dia sumle pai ai kele muscle power chi mo than na mi hing than na human resource ai ting numia din kha haksama ma di hi wai jakin ya kha new chik political abangle hui aniam pena village authority hiam ai kele election te reservation bang om theile bang chi da numei te adi bang new chik ong khang to jek diwam si a hi wana hi unequal hi wa unequal pen khai accept thea a root cause patriarchy ki control na as theizo hiam a han zo hiam pilzo de hiam ana mas zo de hiam ana advance zo de ten a theilo de hiam weaker de hiam ai kile numei te bang nelsia na ningniam na ni pe no accept na hile a next equality cohesive society building process a kha new chik step lak to thei di chi kha kon ge mo thi hai ka ki pa ke yai mun beita hai ki pa hoye Ninglun tu thugen te kha very clear taken very honest taken na society wa no me te din mon to bangchida na ki motivate thei ding hyam no me te bangchana panla ka changto din mo te la ka ipan thina ding chi nan tak la ki pa pai sao hi ipanelist te minute som ni chat gendi chinawa ile minute song kong extra pe zelwa mi pita no ngai sam ma yun chikan mem hi question kong ale no to la chat bu sa ko ithene hi o chi kele atop na discussion or on ding haya unmute yan chi ka chat box ma ko ithene no hi chikan mem kan gen on hi chi le last speaker of the day last but not the least ichidingwa isamdingwa ama hi level via rowi kulai IFS ama ahile Indian Forest Service Natural Resource Manager here to the posting na hile Chief Conservator of Forests at Government of Manipur here allies in na tegen zekle JNU Master of Sciences Life Science dokina here bana IFS training po mina Master of Sciences in Forestry Research Institute at Vaidawnna le dokina here ana sepka MEP te thektanina first lam yan ahisima hille I theding a hoi kasakchu ama ahin khwa to ni adin mun ma maleng enu me te ri chu hilowa mi pi tenga dinina inspiring hoi mama isau hi chi kan genut to ni topic gending hille redistribution and development for empowering women in our society hi rowi isam hi ni tak pha entu te teng amasa in hiai bang ki holim na man pha piang thesak siam sin polpi joint headquarters Delhi vai sai te pa ta khwai kasak dan on record ina kon koi masahim him dia wana ka ko panelist te P Dr Grace Donnemching assistant professor le P Ninglun Hanghal senior journalist te leng zana kapia hi na thugen teu man pha in ken leng kana phatwam pi pa a hi tu takina
Vaidawnna hiai webinar ki held dia login teng leng chibai tu ni leitung bukpi in numete women empower numete women chini sapawina pa toi ni amau tung tang ngai tua ni le amau isu neite genia kizanga hon focus nak ma wa khovel pumpi in anua ma hi itu banga thupi topic siam simple pi joint headquarter ina anatel te thudang hile athim kha United Nations ina tel konsim ke him di gender equality today for a sustainable tomorrow achia athupi ma tunina numele pasal ki deidan na hi tomle imabana ikhangson te a dia leng inei lelam teu hinkhwa a dia poimo te leng kidai so di chi danina kanapom ahi wana nu mei te tenga dia ni thupi ahia tunin leng kagen ut khat tang khata hi le training a katel lel a service lama training ahia hwaya leng women's day hi kana thupi bol ma wa program neu chipang kaniwa hwaya leng tunia iki holim na di teu neu chik kana lep khola kana gen kha a uchina amut lefu kasama ma hi wana pasalte ana login tia dia le message hoi tak kaneya pasalte ni hi November 19 ahia tukum November 19 2022 aleng World Men's Day hongom dia hi vai chiang aleng nasataka hichidana ipibolu hoi mai the hi numeite yong ha pan lekha thil teng pa hi wana numeite le pasal gender ni dani ni gen phot dia ging tu te ngai dani na gender hi ni a oma yai tegel hi khovela form gender hi wa pathianin hon bolda na hiya numele pasal te hi eden hwana pata pathianina agenda ra hona khensa hiya paya leng a resource hi kima tamu hida ging ta ka hi eden hwana theiga nek di teng hi amau tegel la hingal population la niam resource la tam ki kimho mu hidia hi wa zakina gender equality hi eden hwana pat ki pana hi chipotina wai nungina khovel mi hing teong pai to ina taksalam hadzo pasal te bangina agriculture khong lo nei na lam khonga mahon lak chang nong hak zo ma uto numeite hi ipian kena nau pai di nau nei di chi bangai hong om to i har lo nia tam to pasal ten hi hon makai to denu le ahia tu ni tanina uchi kara hi numeite din mun hi ananiam deu kha ina pau khe zo lo in leng i om chang ho anatama ahi ziakina tu ni na paitete context sa leng khang to ta i hiun ka thei tu nya hi chi bang holim thei numeite din mun bangcha pasal te to ki bang sak di chi lampang ko ka holim na siam sin pol pi level ai nei theu hi i khang to lo tau chi et sak na ahia a hoi lama la ka hi kenzo wai zakin ki pa hwai ma ahi pirowi tunya hangin i topic na ppt ki muthei lo hi hil mu thei lo ya cái kha ki hang nai lo title page ya yai pen na mu thei ya le introduction ni ki mulo ppt ki hang nai lo da na ahi le munai tuan lo chưa okay con share da mai dia mo con close dia ahi le ke chu dog mo nang chu dog okay at least poi ke con share da mai di last minute a theo tu grace non hi le hong kilom loin chin last minute a con bolu le neo chik kong fel zo ke de wa hi tunya topic hong ki pia siam simple pi makai ten hon pia khi redistribution and development for empowering women in our society akichia athupi ma atungin ken le ka thei siam lo khol ke ya hi ziakin topic ngai to khete to kong ki holim limule a meaning kon thei kheta a ke ya dia le khanna thupi tak omina neochik research kon hi a ke ya pata original a pot leng a hilom lom ke dia a hi ziakina eiloi paite te siam simple pi mi le sa te le ei ni te a dia
apa tuam thei khak om le china ka thei dan danina kon share ding tua redistribution I hon chi chiang in hi resource chini resource sumle pai hi ina a omsa nature a omte bang chiki home ding a hi material goods a hi lo lele economic point of view takina material goods a hi lo lele thune ina lam hin kala a redistribution why hong hi potle development for empowering women in our society wa numeite kha hiai I resource nei teu a hi keile forum nei teu power in nei teu pangchin ki home zak teu le inu mei teu le hong hat di un hong phatwam deu di wa bangchin I society hon khang sak to di ngu hiam chi dani na let pot him leng kachia why ding ina ama sapenina hucha numeite interesa numeite phatwam pi na dia hiai topic omahi ziakina numeite hi banga chi kha I thei chiangu hoi kasa a eile ei numeite bang le I thei chiang kewa inu le pate ko tangte na numeite hi a hat lo taksalama pian ke na physiology physical taka hat lo zo deu hi ziakina hona dua tuna ngai to na seng lo khol lo wale hin fa zat mang thei a hi a nu le pa bel ai ke le pasal neya pasal te to hin fa zanga hi cha ngai to na independent lwa nei kholowa ani tenga day to day a hin to chi bangle thilom te takahia a hi ziakina I value I theu hoi kasa hi tunina numeite kha a society paite te laka siam sin pol pi mi te laka kha atam zo tham hi homemaker hiwa ya hi poimo pen pena I duty teu laklaka atam zo tham homemaker hiwa akente homemaker hi komina government service inewa banghiam administration lam ahi keile professional chini engineer doctor ukil nurse chi hong ai keile private company a business center hong a sem ahi keile mani sumdong na nei ahi keile mani farm ball mani low ball chi hong hiwa homemaker ichina innupi pasalte enkol tate enkol sungkwan te enkol apoimo tengu in bang kwa sunga apoimo di tengu ane katak di u asil aten di u le apot fiak nau office hiam school hiam adi kisak kolpi avan di leipi ahomwa ko hi pi chi te khong kha homemaker te koi chi hi chi danina ngai phot ta him le yai laka kha homemaker hi kom la service nei ten kha insung mani pasalte lowa patina sum haun la lu twa insunga government apatte na government treasury apat sumon lawa company asiamten kha company apat khalo hon law business nei ten doorbell te na public te na amau van zuak te alei nawa pata a profit a metom te kha insung hon phungwu a hi huchi komina akhente chu homemaker kya hiwa akhente homemaker kam service dang nei sumdong na dang nei hi kaite kha homemaker kya hi bangleng mani u thuleng hi thei ai keile adang rem chang lo chi bangle hi thei ma wai zakina numeite hi sungkwan te adia nasataka phungwu tu sumle pai le etkol na taksalam le khalam le anek le ta ku thil tenga ana phungwu tu hiwa uchi komina apolama pata koihiam insunga ipasalte hilo inui pate hilowa pata sum la lut lowa homemaker kia chi te kha I value ki thailo hin ka theya yai pe na kha neuchik kon gen saudia homemaker ichi cha kha full time wife and mother chin koi phot tale tunya I thugen I discussion o to ki twak dina mo ya kha housework atel dia unpaid care chi chu I et kolte I pasal inaute itate banga poimo ni tenga chi te kha minute khatle hun all omlowa et kol ngayu hi why te kha economic terms kha hisab thei ana hidanei de en le na ki thei khol lo mo
ahi zaka economic terms sa kha value pedi monetary value piak thai ana hiya hiai kha United Nations hichibang organization and UN noyale organization khatoma hoite le na satakina ahisa pwa government tuamina hiai value na piaku na fixed ti wahi achi wahi le 6 country study bangle ki bolta tu ni tan na common factor khatchu om nai ke ya ahi ziakina example khatom the hi le Delhi akha nupi khat tum som thum le thum khas utarat tuang pasalin pwa ai le accident khaw mo ai accident le sin chin hoi kha compensation ngen tau kota aphu khetu pe kyanga ahi le hoi kha Supreme Court ina January 5 2021 a judgment poimo tak khat pia in chin a Justice NV Ramana le alompa na apyak dan wa hi le numeiten inana asepu kha apasalte officer akaiwa alo khia u le asep khiak teu to avelu aniam zo ke him kibangai ahi chi ina avelu apyak sakwa why a compensation mu di penu anu menu asipen in asep khiak di za asuma tuatina 11.2 lakhs compensation a aliaw sak dilayo kha 33.2 lakhs liaw dan mai ve aku kha tu ten mo why bang kha very concrete example numeite value ina isepte value mo hinchin yai akwa chiang wa kha atang pia opportunity cost kichi zango abanga economic student te ni thei diwa yai minu pasal nei in sung kem full time a koi hiam organization aba pot khelo ina ama in sung a pasal ta te kem why hilo hitale pot hia ko hiam basem hitale why za lo dia why za mang ahi achi oha opportunity cost achi wa Vaidawnna kha value hon khwa tu hidana hi why kha concrete example khata hiya why zo che example hoi de khat nu meite value homemaker te poimo dan kha film star min thang Kamal Hassan South Indian film star kha political party hon bolin chin mi kuma pai kha bangaya political party le MGM achiu ya why kha a manifesto khata hi lekin homemaker te a value kathaya vote non pia kwa non kai ching sakule housewife te homemaker te khalo dan government suma pat kon pedi chidane ge wangsia thwai takine tia di rong ching khei khazen zena example hoi tak copy di hongom dia a hi ziakina hi chi bangkha consciousness om tama ma in khovel pumpia eile nam khang to pan khovelin alek aphak nunga a step ni na khong tung pan te hi ziakina eya dia eton di tamma ma hi chi kon genuta kuchina numeite value chu biblical taka i thei sa hiya nu i hiya sangam nume i hiya i huai zo cha zile i hiya sangam nu tamlot ma mo isa khwadana i value isimle why bana to khovel dana isima homemaker te value in monetary terms hiaina san court in le hon hisab sakta hi why bana homemaker te value sang pen bangin hon poita leng adik akhial ke dia ai ziakina huchiloina numei professional tam taki omwa emite lo tam pp lo bangle om ma ni lunglut na ma sema ai ke le business honga lo chingma ma le tam yai teng kha numeite akhencha government service ne ya stenographer LDC chi kho kha ki comfortable hun ma ai ziaka business lambang le ana hoi ma dana hi yai kha numei sumdong ichi cha kha a negative danin ila kha se kwa wai pen kha huchi di hilo hi chi example khat ka theina kun gen te dia wa ya hi le na septe bungsom le li a numei khat lidia kichia oma solta pola ina na gen kha ka ya ama kha sumdong mian hi da nei ve puan purple cloth a kichia sa pawina ma pai kha man tamma ma hin chin wa ya kha huchi bang puan zuakin chin hausa hididane be apasal hiya hi chi leki gello atate chi leki gello family chu nei aman kha hu cha sol tak te bang ana host zo a inle lian hun to khidi ap sol tak ko le inle muang ma wai ziaka numeite kha homemaker kya hi a khosak na comfortable level ai oma I pasalte de dan a hi le na khoi lwa I value le sang lwa
ipasal te apat monetary terms in law ka dei wachi dile hituan lo accept it ahi zaka career inei a government lama ilunglut na line na omlele hoi lo abana business ihi utale waile hoi lo ma ahi biblical basis le nei hi chi tunina kongen hi heno wana ya kha redistribution of resources ihon chi na kha amasa ina value ki thei hita a resources kha sumle pai entale government system noya hingi hiwa paite tele Indian citizen hiwa we belong to Manipur state we are Indian citizens India sumko ya patong payai chile tax mo atamzo business te apat tax citizen te apat tax kucha kha India sum kha hongki hom zak zele ya kumtenga budget ki bolin chin ya kha yai budget ki bol process kha lunga lunglut wa ya hiya ko ya patina banga ka gross domestic product gamhat ka hile GDP banga chi hon hisab diu mo why GDP kha yai sector te contribution yai industry lamten yai za hon tho hiao igamle namadin ahi keile service sector ten tourism lamten yai za hon tho hiao chi teng kha hoi taka sorkarin finance ministry in report bol dieve ya kha numete contribution homemaker dena again valuation dana a contribution ule hisab the hidane ve contribution of homemakers to the GDP mo yai pen hoi taka hisab le 10 to 30% of GDP le hizohi chidan we chidan economy stand mo paper tuam oma why kha hongki hom jang non dek changa kha a contribution tam te adia kha piak dia hong kilom zel why zaka numete contribution kha GDP calculation akha tel sakte te tule la tel lo hi le tel sakte te hoidi in why tel lekha e ya dia gender budgeting hong ki bol chianga e ya di numete adia thil phatwam public space a hi hiam individual a hi hiam why te kha e la ka hong luang ki dia hi numete ya mo wana huchidana kha budgeting process akha gamle nam sum hongki hom chiang akha a sector a hon home di un ministry an home di ministry of home ministry of social welfare chi apyak tiu bang ministry of women and child development chi te bang gender budgeting hi se kili aloma numaitia da luta hi mo yai te kha national level a Delhi level a I example hitale to kha yai gender budgeting chi kha tuna paititi numete kyang kel bangza alutam chi bangle hisap le bangza hiam chong lut tham dia hi aziap chu PMAY ma Indira Awas Yojana chi te khonga sumapyak te kha gender budgeting 100% numete dia a budget na la ko telin yai involve na dia rangwa in neu khat apyak te government in kha DC through a numete kya luta hi wai bang le su thamma ma bana copy tuak ma eve why yakin yai budget process kha I resource te ki hom kha central government level hong ki bol why zotia state government in le gender budgeting bol ma state government banga Manipur again tale department somli le sagi omin why la ka department somni le ave kwa gender budgeting hi dia chu sol chu ki hichiat zel ai jaka department khen kha ta chu why scope om lowai jam mo department somni le khatin chiang taka gender budgeting hoi taka bolun chin budget estimate 2021-22 akha hoi taka bolun for example department of mahud health chi te khong art and culture chi khong ma waiten bolun chin government of Manipur budget pumpi 4,765 crores laka kha gender budget dia 831.66 crores, that is 17% of total budget of government of Manipur kha atwama in the published budget numaitia dia hi kitikel kelda neve yai bang le thatho wai ma asui pe te adia ma I public representative te to ki holima yai pen ko lama yai chi dana le diktat taka numaitia dia lut sak the dia hi department can cut art and culture ten chu gender budgeting chiwa luchu lut saku ai zaka numete toilet complex di amao office infala chi hong mo huchilowa department dang ken khat
women and child development ai kile mahut chi te khong ma health chi te khong a chu nu me a di pet ma nu me lo in a lak thei lo thil tam pio ma hi health banga ma naw nei te a di chi khong ma bang yam ki et kol na di chi khong a hi phai kha lunglu thwai ma in why ziakina hi chi banga gender budgeting chi kha Government of India, Government of Manipur, Chitekia Adi, Hilowin Chin, ADC level, Panchayat level, Village Authority Tenle, Ahiungai. These are government function institutions. Why bana Yaiha ikopi do ahoy. Ma ahi azyapchu Saptuama le budget ki ball. Social organizations le budget ball. Family level ale budget ki ball. Afelten ma. Kucha budget bol cha numete adi banghiam a special in ngai tua thei deu le chu itate itanute izite pasalte adi na mo phungvu thei na i dok kang thei na kha omdi in chin wai zia ka a bread earner alo khetu te khuta om chu hi tham a hi zia kina yai gender budgeting chi concept kha insung hi in saptuam hi in social organization te jang thei le kilang duam din kagingta khanto na numeite laka ma nasata ka kilang dia hi numeite kha object da ni na kimwa tamzo email le puam khong entertainment value kinei decorative value kinei mo Vaidawnna ki proof som chat as a teenager numeite bang kon gen dia mel hoi ilom te bang mel hoi ppom e bang hoi khalo chi khong cha kha ki ngai sia thei mo wai te kha I value gen khalo in chin I education ilung sim ipildan idam thei na chi hong all round na I develop dia na hiai chu naw pang nu mei khamo newa pata it should be wholesome development mentally physically and intellectually why te dia le I social organization te wale sum tam lo ke ma le budgeting om thei le chu phatwa ma le kilong a hi why te kon ge na budget lampang why bana ka ge nut lai khata hi le a topic kha gen swak him hoi a hi chiang ina redistribution again ta redistribution I hon chi cha chu budget isum nei te I resource nei bang cha home le nu mei te kap kha deu di direct in hu cha gender budgeting om ke le pasal te kya luak le hi mai the en le hoi taka hon focus khat chet lo di nu mei te tuan twal tam piom hi cha mo why hong om tain a hi le and development for empowering women hon ki chita a hi le yai thupuk na te kwan la ta di assembly te yet le pasal hon ngen mo parliament en leo chin pasal majority mo office building te aba pai leo chin decision la di thupuk na la tak di akha pasal tam zo him in chin nume tam le typing pool khong LDC khong decision kila phallowai chu mo tam zo uchi bang om in chin wai zia ka empowering ikichi kha tak salama idam thei na chu empowerment hi tama le hi chi bang decision making body te akha eileng numeite leng participation le representation atam jok sem nang kha I pasal te on hon ngai to piu ngai a hi ta hi wai zia ka I numei empowerment suk hadi suk feldi bang poimo a hiai chi le amasa alai sim naw ngai to di education mo lai siam sak di wana dam thei sak di healthcare ngai poimo di wai zo cha I public place te wa school kaidi college kaidi university kaidi numei apot khiak le safety poimo I public place te kha law and order a hoi di numei te dia pot khiak ngam nang a hi di mo yai dia kha pasal te leng ahong ki khamu ahong ki upgrade ngai ta alung simu numei te kha object da na mu lo di kholayang pot le mi hoi lo da na koi mok tong chi khongom lo di mo wai zo changa sep namun khong insunga leng zatak bol siam di mo ahun lela numeite hopi di chi bang hin chin hu chi le kha numeite kha hong ki empower himai di ki hi wana hu chi banga numei naw pang hi apatai empower na te kha education healthcare le safe public places khong ipiaka nutrition ipiak bana hi chi bang decision numeite dia hoila dia kha pasal te kyan vai a home sang wa chu numele tel zek le hoi di chi kha common knowledge ahia tunia thugen dang tele hon genwa a poima ma chu representation hi paite te chau hilowina notice pumpi asing tang mi te tam na state te kha
representation of women in legislative assemblies abi kina chau ma hi. For example, Nagaland and Tale singtang mi 100% hi na state kata. Last 55 years kum somleng ngale nga paisa apatan MLA numay khat le nailo chidan waive. Business person tamdiu mi fel tamu academician tamu hilele elected chita kha ki encourage lo hia numay te bang chidanay dia ma conducive lo hia khat le MLA nailo mo. In Manipur context ay etule kwa assembly beche takha ni somguk MLA somguk laka numay ni kya why chu 3.33% only of the whole assembly. Why zaka numay te interest again di hileole amaw tigel vote tom lo ama o kisa phalo. Wana tua election paito lel result ki puang ngailo wale candidate zani ile somguk le ngala kakha numay candidate som le nga hiam som le sagi hiam chap that is 6% to ki candidate to aki candidate level ale mi tom lo ki encourage lo mo unaw kukilamte hong kisanwa amaw hi bang chidana ki encourage we dia ma ni tak bang hong dingwa e lambang kha numete ading ngap ki omlo mo yai pena kha anumete un mokle le ipasalte hiam ipa hia isangam ten on thal ke le chu hi theilo di hin why ziakin yai numei representation atam na dia kha ipasalte on le kon ngai poimo pi ungai chi kon gen thak di wana legislator numei tam hi poimo wa why zo cha court as a judge as a lawyer yai tele legal expert numei tam pi ki poimo ahi mo yai tegel poimo ma numei te adia thil hoi thupuk na la thei dia kha poimo lotel chi kha kon gen lai dia wana atop na lam kon nai dia i kahun le tom khadia thei chiam te kong lunglut le i society sungwa thil ngai tua tham ching te chu tua thupuk na kwa man lakpa thei chu hi het lo numei te lam numei te sukhat na dia ngai tua huai te chu i tu lai khovel amin ta tam pp le nei lo tanu ngen nei le tan ta khat chau ne anu mei khat chau chi bang mo wai te kha i traditional customary practice su idan i khang i pu pa khang da na kha i go le gam te i ki piak son da nu kha tapa upa pen pasal a hi ke le tapa te kha ki pia mo gam hong ki hom numei te kha atam zo atang khalo chi bang pasal ne ai chiang wa ma wa jaka i go le gam te numei hi le chi te khong kha bang hiam khong zo tamai the a hi zia kina a hoi pen bi khong le ngai to tham ching ma a wai kha tapa nei tho hi le tanu le nei wai te bang min ani tho le a go teu bang chin a homwa chi kha mi mal lungsim ngai to ana changkang tak papi tam takom ta dia hoi ten chu hom thamu a hi ziakin customary dan te kha court of law le hon respect sakhon za tak saka hi ziakina yai te bang le a hun to kitwa ka kha neuchik soilam dang le a hoi zo dia bol to the zela hi chi leng kon thu sun hi henlan wana atop na dina Dr. H Thangtung Nung alias Thathang Hangsing Kichioma mi te research lam hat ma paper poimo tak gela hi aman lekha khata gelna gender status and role of women in the changing society of Paite tribe agela wai khasim nuam ma aman agena Christianity le education isa khwau Christian yong hi wa pat le lai yong siam wa pat numei te din mun khang to ma ni danga to te ina achia waile adika Christianity kumza bel paisa patang lu ta pata khanu mete ki changkang sot mama pasal teleng ahong lai ahong siamule khovel society changkang aten anu meteu bangcha ke mo chi hon thewa patina e le i hampau ahimaya ahi ziakina a conclusion ahi le tu lel din mun le ana ena tu lelina numete a social le a economic condition u paite numete hi a ho izotham sepna nei le tam ma ni asum la lu thei le tam dam thei na le hoi a hi ziakin thupuk na la tak polpi decision making body i society a omte a khat a le tel kewa pasal kia in thupuk na ala layu angai danu lak a hi ke chi danoi ve a simplest example dina i indong ta sungwa en leuchin
indong ta hi numete ken kana muda ni na numete hi ingai dano gen na di hunle ki pelom lom khol ke ya hondong kham le la wai chu lungsim zau ta ka hondong le om tho ma hi le a tradition da ni na numete hi indong ta vai hom na a va pawa idea pia a thuta na va bol ki om thei nai lo wai zia kina i decision making body te wa i society sunga i traditional body te hi in ADC hi in village authority te hi le nasa takina gender disparity numeile pasal hi na kara thupuk na la thei din muna om na kha ki khelo lai de pasal ten kon thu nei hum lo layu chida nei ve pasal ma mind research abol hiya agin ta khwai ka sa ka ki pa ke thank you Kipa hoy ma mai pirowi nang highlight te khonga hile official lama organization social organizations khonga society ma ma le nume te standing om no dan banga decision making lama ipoi mo dan no chi nang highlight te kipa hoy sama ma alasta white text nan refer pen kha koya sim the dia chi nan gen thei zol diam Hiai khamo research get chi te a do paper ka subscribe le email ang tung ze lama ka download sa o ma mo kon thon di ai ke le group a kon ko di o o chin di kon chik asim asim no pa hi ki pa hoye thugen na lamte izota wa panelist te Dr. Grace Donnemching Ninglun Hanghal le Rowi kulai IFS kipa kaktakin kipa thu igenwa tuna discussion ar hongal dingwa panelist te kya nga na ine wale chat box ko ithei chi ke le ki unmute le dot the hi chi kan gen dunia program hi nuam ka samama tunai resource persons te zata kwai mama le efficient mama le chin mama ngenin points we pp hon genwa ken kate inop khata hi kile ma opinion ka azak no pa hi le enume te hi mang chi dia inkwan ke phoi le ta te lo chin sak hiam ahi kile mau nam hil to pen kha inna sep thu pi pen le wai pen kha i lo chin na hon te tu da ni na kha occupy to de na hon gen sam male dominated patriarchal society achi li he inumate to i phat tom thi sem na di na to idin mun sanga to yom na pen sanga sang zo hi thi na di na wa hiam phal na angchidia approval ahi kile acceptance ahi dihim da na hon pompi dia phal na hon pe tu di pen kha eki ready ma ling le hoi pen kha kwa pe na ki pan poi mo pen hi ding na naging tau hiam chi hi to nan don thei le ki pa hoi de kon gen masadiam nera hoy nasep nagin pen i pirowin din hoy tagin hoy homemaker tung ta kha on gena mo nasep ka alian neule omke ya i zatar hoy vek ko dena economic terms banga i translate di taleng ni khata in 24-hour job himai ju in sunget college kha hoy dena i homemaker tung ta again pen in answer kha hit kathia ta te college bang nasep hi pen ma hoy ka suma tuat di bang hile anasat dan mo why the dignity of labor why domestic helper hiam ai kele why nin pa tu khat hiam ai kele wa naw don khat hiam ai kele wa homemaker pen kha din mun to hu ya office ko hiam corporate office tu khat to a dignity mo dignified back zatar huai ve ka hi chi kha kon gen uta mana dina approval ya phalna kon pe di why question pen kha somebody has to approve sidan in sungale mo why pen kha in sung to extra dina if you want to empower a women empower the men sidan khale oma mo pasalte bang hong empowered hiam ai kel hon accept hil khaun accept le why ting ting bang le it will fall in place sidan khat ken kon gen hotile
Panelists dang ten game up ano yun ya? Kay question related din na. Kayle, no mercy. Question that na pa nga. Kapya. Oo, kisa kaya? Kita thay. Kaving wa bat ding tam piao mình cho ngay kili ka o kisa lo nga. Ye aki pa hoai wa no am ta sala tela ngay interactive session tha hem to ke panelist dekha again te o no am ta sa pelwa ma sa pin SSPP hem to te thuma ki pa thu ka ge nu ta ken ka question kon don ti a hi le hem to no Dr. Grace ka o hi le con đồng như mình đã ni ama thigi na khat oma ho do heu tu nu ro wi to heu tu nu Ninglun hai ting thum kha aki bung kha le ya hoi ta tin analyze yang kha nu mi te din mun non ge na hoi adin mun na kha tu nya kha achang ta tin gen mai le hai program attend ya kha anhuan ko ma ngai chi khom ki om chu mole ta te en ko ma ngai kya ki chi khom om je idin mun te no kha isep na pin din mun tin athwan hi de idin mun te no in household activities ha responsibilities te kha ki hing wan lo chi kha ya ya bang tan ham bang non enlighten the no heu tu no we sele ana ani na kha heu tu no rowing kha empowerment of women non chi ya empowerment kha is it only bang chi dia nasep kam ni kha empowerment ki muya en kele sab to me kele society idin munu akibat janga empowerment ki chi pandia hon discuss kele jin kachia athum na heu tu nu na di patriarchy kha a concept ka feminism equivalent to against patriarchy ahihman ka general ethic dana hilele waya hikeya numi ahile patriarchal ma ya to din muna society da ka pa society ya changa kha numi pele patriarchal mindset ni ma ya wai ka idin munu kha ni non elaborate is banga numi ke din mun kha patriarchy to against equivalent giving ya Women's Day in Loblele, banga numi feminist de ote ngai dana hi chi dan de ko mindset le om lai kha that very intrinsic problem ten kai idi lu hoi hun ka lo ya chi ani ke ko nam thei jam duwa ma atuma tu ki bang back ki le no tu nya na point discuss te dum ju la khamo hai point te hon reflect hi le o chi pa hon na mai con độ mà sợ giá để là như mấy cái vùng mun chỉ non độ ta khai hay mà khá để là chỉ muốn xem mình là question khá là đông din mun chỉ yên chẳng khá pasal tin kha a mindset tu a hi ke le mo a attitude tu kha on kheng leo amau kha nume kha amau salian zo a hi ke le nume amau sanga sep namun ho izo chi banga ni chawa kha they should not be threatened a confidence ani diu azak chu khen khat society kha as hai nume kha adin mun sang wa ai ke le hai nume asep na lian wa chi kha pasal kha why a mindset a threatening mo he feels threatened why kha pai khele azyak chu pasal te kha they have to be confident and secure why kha poimo kasa a mindset to attitude kha on khengleu tu nya bang hai women's day a pasal tam pi te kha ong tel theiwa amau kha tu nya ki pat amau bang tu nya hai women's day a ta kan participate bang amau
amau bangkha banga positive attitude ni kachipa adia amau wakipat ripple effect omdi china ka ngai to a hai kha I kondong khadiam chi chu ka thei kya wailo dena I point kon gen khag lo chu I dena heltu nurowi non gen na kha lawyer judicial laka kha judicial Manipur judicial service ale paitin mi khata oma wailo charter accountant banglen paitin me first charter accountant le Bangalore base chi bangle om chi kha kon gen dia ken non kon dong khaya chi chu ka the kya ken chu pasalten kha a attitude pasalten kha a mindset wailo pasalte kha confident leu they should not be threatened chi kha why pain om le chu no me te bang le mo wailo tu nya kha can numete kya kage no so you should not rebel it's a feminist radical un kon chi nai lo numete le ilunglu na le assert zelle mo gen zelle I pasalte kya nga hai kalunglu ta hi chi bang gen ngam le pasalte le hai hi lo munjin paite pasalte bang atamzo mi thei siam mion thei siam mi hi wa bang mama in le mo hai kalunglu ta hai ka hi uta chi bang mama in le assert thei le ngen thei le wai bang le mo a step to being empowered a hidiam chi in kon gen di pa wai ugle dapege why che pe jo women being empowered pen kha always juxtaposed with being against men chị pen kha I mindset tu I keng hon ta chị ha I ka ngai dan ni chen he tu nu ni nun to he tu nu lo wi le na reflection on hon che the le chen ka chị na ja cho ai pai te to society dia ka zo ni society ya ha inamu ha heavily influenced by religious teaching. Chị chăng ka religious teaching ka banga lumete ka kinyam chang ngai. No, kachi chị ka teaching on om je chang ka. Yai din mun ka hak sa pen ma ni jin iya ka. Noi practical de wa at digan a responsibility ka pasalte kya omya ekle annumete ma ile numete idem chang wa problem on om the hi chị kha chị ka non check thei ai le heu tu nu mercy kan kon dong je ko le ka ngai dan I denanon gen kha empowerment I chi kha mangyam chia job banai se ma khalo ba sak se chi dan ahidiam chi ya ma non dot kha huai kha hi low potei ve ma hi low empowerment I chi le chu numeite for example pasal neisa khat tungtang again tale ama kha she should be empowered enough to take decisions ma alung sim kha a develop di chini anewa pata hoi taka education ipia angai tu na chim tak hon nei thei judgment hoi hon nei thei to education purpose kha sep na nei te na de education le hi sam loi chak mo sia le pha khen thei ai ke le hoi pen tel thei decision la thei didin munin pasala nei nunga le a pasal le in le azi ina thukupna alak te azata pi thei le chu ama kha empowered women hi maidanin ka koya kiteng na sunga within a marriage mo ta te bang koi skula kaisak di chi bang le thupung na thupi tak mo ahi ke le in lo adi for example Delhi am le bang choice ngom ta le koi pen hoi zo chi aman hoi taka agel venga atel pen apasalina azi tel chi ziaka nel sia het lowa azata pi le wai nu chu apasalina a empowerment process a apan pi in banga empowered women khat a hi tahim him chi genu dan keve apasalin kha a value thei mo why ya why zo cha empowerment ichi kha decision making a hi ken ka genu te pen mo why lama
direct taka empowerment ichi kha chu economic empowerment leom thei mo ai ke le legislative power empowerment leom thei why kha ivekwa legislator hi thei lodi ivekwa millionaire lakpati crorepati ki hi thei lodi hi le why te na legislator ai pai te nu mei ni le thum nei le bang chi tukin adang te hon boost ya i nu mei te ma mo ikimwan ngam naw hong sang di itupu hong sang di echet ba legislator ke le ita te ya ita naw te a di ya ma le phatwam thil hon hi thei di hi chumo uchi banga kha nu mei te nasata ka public life a sang ta ka hongom te zia ka kha nu mei dang tam pi le empowered hong swa kai chu more mentally mo pai zo chianga in sung hi mi male pasalte mok lau chi bang le thilom thei tuan again dan sap tuam sa khwad ki sa khwa mi in chen sap tuam le ki poimo ma moi society un why ziaka pathian thu oi lo na a hi khadi cha en a hoi zo i the zen pi i pasalten a hoi lo decision alak ge ho vagen ngam lo chi chu banga empowering lo kasa ele ki kal i hi zo pai zaka ichiam kwang luat le in the best interest of everyone i family ada thil hoi at choice omzo pen i pasal te bang in lakha ke dek lewle vagen mai hoi kasa ke ngai dan ma uchi khong kon gen di den cha ki gen ong na di le atam sima ya i tenin kon zo kon nungak lam ti kon on di heu tu ki ni on de heu tu no this to heu tu no ro in nagin dan wa chu no na pasal te on chu empower ma hi chi te thei ja aki pa hoi la mai amao empowered zo hi heu tu no Ninglun patriarchy versus women is it always against men? Women can be as patriarchal as men. He thame patriarchy can patriarchy opposite kha matriarchy achimogwa can matriarchy doesn't exist si khakha idan khata hi patriarchy hi veka Exactly. ahadzo atheizo advance zo ahauzo de win anyamzo atheilo zo de te a control cha wa kha patriarchy why ami a control tu pen nu mai le hi thei tham in jin why changa dena feminist chi pen kha equality movement I kel equality they change they mo why apan la te kha feminist hi mai feminist ba chi pen ho a female movement dana hong pai ja ka because half of the population te kha equality movement I kel equality demand I kel equality then ya change pan la te kha a female point of view anu mai te discriminate ai ja hoi patong ki paja feminism feminist ahong pai to hi dia wa dena heu tu no grace again a radical lampang pen kha chileng hi hoi lam pen thu am hi tale dena hoi men versus women nu mei le pasal nu mei against pasal le nu mei kina yam dan genin kha pai sim thama trend kha le oma ken khat empowered chi chang cigarette bangi chahi de di yam ai ke le banga pistol botoi di yam ai ke le mo a pasal te ek pasal ti omdan vo imitate chi bangkha empower na dan kila chi dan yam ai ke le tula trend bang manipur bang ale a valley area banga kha only girls school chi bang dani kha apaya mo numete to ama school ka esa pasal to ki sukha lo sak mo to mo exclusive ta ka bol chi bang a trend hongom mo wai changa feminist chi dana radical dewa a trend bang le pai sim mo hu chi le om tang wai cha ya patriarchy chi changa chu control to in kha ha lo zo an athei lo zo anei lo zo de ab control cha kha patriarchy hi vek wai le nu mei hi thei tham nu mei le hi tham Pak Wai the banci tiga internalize mo pasal tin bangai dan ni dia di society bangai dan ni dia why no ya ki om den pen ka patriarchy hi join why chẳng cái tình huống gì thì cái bạn hỏi mà em hiểu cái tiền nó rồi why again ken anwan khina meeting on tu kai
question doctor to panelist standard again answer to kita hoy mama to na Grace Hanghal ina question may ba na kunpya. Hello. Kilian Wan Hin. Now don't go. Bang yam talong deng sing kamay thay. Ka question pen ka particularly panelist hai pen siya so hitwan kina mo. Jai mabana limti takading thay din buna bang kiom thay bang hile. Isa nga naman at sangkang so de suppose say nagate lagbanga ha 2017 ham khatin ka thay kasi 33% bangkhat reservation in their bangkhat amao state assembly ha wayong introduce da kwa kha naga ho hotel oite to khak ki boys e koi we anu mei polte o hamo so adiakin heltonu Ninglun kya nga din kadongut khayai. Do you envisage that there can also be a time in the Paite community that there can be a resistance from the men also, that if women become too aspirational in their political dreams, that there can come a time in the Paite context where the men themselves will be opposing women. Initially, now we're talking of how men should be sympathetic and should be encouraging. There should be more encouraging towards the political, social aspirations of women and their upliftment. But we've seen, especially in our irrelatable communities, Nagate Lakabang hina, Mizote Lagbangale, Hitho 2014, Hawaii inheritance bill banghong with great difficulty they managed to pass it. Mo Huchidandin Muna Kidinga Hita, Haima Bandu, Hadensa resistance pen from the men themselves also Lehong Pai Thediam Bang Mo. Why scenario Bangaki envisage Thediam, number one. And number two is the church, or let's say the religion more. Ideally, state and religion should go separately. Ideally, more state and religion should be separate. But a context he is in him context the religious stronghold is so deeply ingrained. It is there. It permeates in every aspect of our society. So while we are talking of upliftment and opening avenues for women's visibility in social and political spaces, should we not address the root which is more about opening up the church for women, giving them crucial decision-making roles, which does not require legislative sanctioning, but which is basically, a collection of our people, of ourselves more. So to enable a political and a social empowerment, the catalyst has to come from the church, not just the EBC. The church, because for us, we are a very, very religious community. So if the church becomes that test field or the playground for which you are going to conduct this exercise to empower women, giving them not auxiliary positions, but giving them concretive decision-making / financial empowerment, which will then perhaps enable, this hope for a political and a more social visibility. Is that possible in our given context? Is my question to all the three panelists, not anyone in particular, because the concerns they intermingle. One is that the future resistance can come from the very structures which you aspire to become part of. And second is the catalyst that we talk of, the change that we talk of. Not only does it have to come from the homes, but it has to come from the more hierarchical and the more predominant church bodies that control every aspect of our community life. Question. Hak sa simben why amasa Nagaland municipal election urban local body sakha 2017 aka amau kha Naga Mothers Association ten kha legal taka fight here why kha ahong banga ahong lo chimbek ten kha internet adang problem le chu political level why ka he to adanai si dana a customary base to anaga ho ten ka nang chi ta kaun nang why ka
to atamzo women group le adang activist nga idana ka thanks to the naga mothers midang huts bang din muna on protest adimana out in coming out in the street dika on prevent eso hit the hit dana mo midang tampi akal lesson learn khatong swa kensin why new chick nga idan ka amaw ka ahi ikyal de uzeko abanga mo it was too extreme, the demand was too extreme. What legal ong hi chang ka akatin ka custom on base non wa kikala a class ka nasa taka hongom katiso customary on base yang waka anaga ho te ka hong tungnung zo hilew kilom mo wana naga mothers tin le amaw ka they did not take them along the existing body te ka amaw on bangkata ka nasa taka na fight ka le himay te adin mun paidan ka wana tu nesana dina Mizoram ate ka MHIP mo Mizo may say in Srikom te ka amaw ka hidan siya mama hoy property tungtang at bangkat they go slowly and they take men along with them what's dan kadai siya ano payun sin sa successful si dan kadai sa slow progress ta payu hin kathaya the two difference between these two to nesana din belly bangale mera pai bi te bang le extreme sim mo a strategy te le a x te ka why counter reaction ngom chang ka hong extreme no ma si dan khat in kamua yes why Nagaland experience in katampi lesson mundanga numay women's group te ade ka lesson hoy ta kong ya if hits bang demand ekele bang dinmun bang hile we have to think twice more how to strategize si khat ka lesson tupi tak khat mu the in oma religion hile hak system there it has a long way to go chi di hinte wana kay mudanin religion ka huya a biblical base ngene ya wa biblical teaching ikitits dan i-interpret dan ka depende customary le hito to adina but banga bright price pen bangle heu tu pa doctor kam phen thai na gen dan hong ki pat na kha a reason hoi hi achia mo why pen khai cha hong pai to chang ko ya min control ma in interpret in different way which dan hin kamu religion le huya a biblical takhoi takin reading bang boleng again utam piong om dia tu nesana din last year December kagel khat Mother Mary bangle actually the story is about unwed mother zol guy numeite again na hidia hi sidan kahiken waitan hile religion pen no kolo dena to Grace Hangzouinon.ka number 1 a question ka will men resist women's empowerment or baga nume sidan himonon.ka will men start resisting not in the near future ka opinion as yakchu look dena kon genda na political participation ahi kele social sphere akha kitom do lai hi janga men paite men will not be threatened for the near future is my answer ki opinion hai mo they will not be threatened social sphere endewa political sphere endewa participation la tomatom why jaka not in the near future religion is a very religion is sacred. It belongs to the personal sphere. It belongs to the personal space. Why is yaka religion it's so sacred, it is untouchable. Numeite dinmun Hiai hi ngai. Why akipa numeite dinmun Old Testament numeite dinmun New Testament akha numeite dinmun kha aho izo ngai chi danin ha ke to nang bang paule hai nume ki pilsak minlo ki hidi. Why zaka religion is something which we cannot touch because it is so sacred, it is very personal. Why zaka church dena heu tu nu ni ruin again dana kha
I basis suka biblical hi izyaka num church in ka wai pan chu church in ka biblical base hi izyaka, they will not change this you know this sacred understanding of women's position. I just have one counter view here. Are you sort of interpolating spirituality with religion? Because religion is an organized structure. Spirituality is something which is personal. So my question is not infringing upon the spirituality, the spiritual aspect of an individual's faith. My question is, given that the religion is a common denominator, which affects all paites, whichever subtom you subscribe to, that's a different issue. But we all subscribe to an organized, structural form which controls every aspect of our life, right? So all this talk that we are asking for and we are talking about political upliftment, social upliftment, the key to it, from my understanding, my reading of it, is if it is the church body, if it is a church body which takes this initiative, then that will have a far more quicker result than expecting social bodies to do that upliftment mission work. That is my contention. My contention is the church is so powerful. The church, as you are also saying, the church is very powerful. It dictates every aspect of our life. And if there was a genuine concern for opening up avenues, equitable avenues for women and men, like they have done for various other concerns, then why not the church body take this proactive step to promote women in a role which is more than just being an auxiliary body to the larger framework of the patriarchal setup? That is my question. So if the church takes up this role, right? If the church takes up this initiative at whatever scale, however small it may be, then that change, that communal psyche of looking at things, of allowing women to have a more visibility, that is going to change over a period of time. That is my contention. How do you read this? This is my religion as a person belonging to the Paite society, religion to spirituality it overlaps. For us, majority of us, a religious person is a spiritual person. More. Then secondly, for the church to take decisions with regard to giving empowering women or giving more opportunities to women. We may have to talk to the general secretary. General secretary to director missions. Why the headquarter dorka whole take have a hoping idea bang. Grace Siamlian Bung con can le opinion con gendi ai na question te kha hoi thei ma dot tuak ma le hia. Number 1 to church ina hichibang numeite dok changkang na di asem thei diam thukupna ala thei diam chi te khong kha hun paisa le amy singtang mi te Manipur chawa lo le India pumpi singtang mi te hi Christianity alut na te kha khovel edda na le changkang so hiwa amy te bang le sa hwa Christian sa hwa hongluta missionary sapte hong pai ziaka a transformed society hong kiswa kahi mo. So definitely church ziaka eloi yaitan kitunga hi waya sale zule vale zu achiu hia lapo aten Vaidawnna I lai kha conscious being hong kiswa ni khovel changkang zote hi dan lampi hon kizuin lai simna education hon te masau
why zo cha social custom I tradition te ule tampi hon neu chik chika hon hei lamdang fu e hoi na dia mo zudon lo di chi bang nasat taka hon na hilu why kha a basis hoi taka no mai chu economic basis iloi in ibu nei za za tua bol mo ikum khat kham di pen khat khani khonga khan ne gai te kha na ki hidida na icho na ki hailo ma mo future mu hol na ki nei lo luai zia ka khama why ziaka church chu hi theima ma ahi development issue lam aputu na lam lamu ahi ziakin a parameter te chu mi church makai te hi pil tak tak pathian thu thei tak tak bible a boundary amau akibol sau a thei chiang lua to hiya pil huai taka hun makai thei diun ka ging ta ken chu mo amau adia thil hi thei ahi nu mei te hon focus leo na sa taka pai di dor ka pol ineya dor ka pol in le na sa taka to le social work ki hi de dorset ki chin so ma khat ki pia antang pham ki pia waya pata bangza hiya ma kha orphanage ichi hiya IKLS ki huina khong mo now pang school kai saku waile it's a social work development work mo why zia ka tua sanga na sa zo nu mei te hon jang thei lai diu hon empower thei lai diu chi ka ging ta why cha society a tua ichi da na political sphere nu mei te hong ut lo le pasal ten hon dang diwam chi chu pasal te ma don ti na hoi kasa thank you ki pak lo ayo tu te discussion hoi pi nei thewa ki pa hoi ma mai e discussion nei te khong kha I ideas khong views khong bi na jang le hoi a hi ya nei to thewa hoi kasa tuna e question lai ba nga no mercy apat question am hiya I can again utka question in all of jin dena have to know rowi gain to have to know great inon gain pain ha add the leng have to know great hangzo question pain ha no meite role I concentrate sound pasalte role in concentrate there's a big talauti parity on talauti why Numeite omdidan church hai khati te ina concentrate wat sang pasalte numeite hu chidana khatidana oja banga dena nen thaileu parity omthi pangin hile kha numeite ten banga a subdued a submissive pai kele to ka hin bangte hin chidana arola kha on jang thi panlo diam chi then now Rowi na hong dong dana this has to be taken up with at the higher levels more whether gender sensitization kha kwate poimo zo hita chi kha why suit khadi chu ei khong chu ki langba nai lo ve ki ken kong dong bai di ai cha chu Vaidawnna chu again ai le kha numeite role pen ina concentrate what sangwa pasalten a role pen as nuanced understanding of gender roles athi siam wale chu church le uchituka ha hon effect khalo di church ichi ha Christianity ichi ha in a way equality banga portray pen jo ana hi pen khol ke ma inte from 15th century middle ages a ieta le ka Roman Catholicism ichi ha like priest ke khongin mo priest ke khongin ana rules sa aristocratic families ke khong interference it was always patriarchal in the sense of men ruling the society until 18th century enlightenment then 19th century 20th century European context European context Europe 18th century missionary dana hon pai jangwa amao belief amao civilization concept hon spread zelwa hi jangwa why accordingly banga a blueprint kina hi jangwa wa el society teaching mama banga educated mama ya le chu numeite role pen kha concentrate to lot di hilele pasalten le bangyam kana numeite ein nuaya dana represent one lowa ho gender equality dana ya le chu why ahoi pen di why think so ni ka comment papi kem khong a hai khong kha ha gen jok de chu timok ahi to ahi dena mercy
Marcy again kha hi koi khadik mama hi empowerment again siang kha pasalte bangle to nu mai Women's Day ya mai kele women issue again dia jaga anu mai teng chau sam ko min anu mai teng ma ki ho lim nu mai teng main again nu mai teng main ngai kya why sang in to dena it's another why very infal area ko school bang le exclusive ta kan nu mai chau pasal chau chahi mo ko mo why sang angai ke tu te le tin 50-50 mo ai kele athu gen te bang le 50-50 sin ki pan the le chu men also need empowerment why kha tulaya ki nagen ma hi amau bang le an empower het lo empower chi changa athi lo zo yam a hai zo yam ke agilo zo chi na hi lo ina empowerment te ka ki hil dan society including the church leader te ma bang le ki hil dan ka an strong lo mo why in kha iveka everyone is part of that society amo zo yam I ke adik lo zo yam chi le hi twan lo iveka isa ko pat yam api pat chi dan de why kha hi pasal te bang le koi mo half of the population hi chang mo anu me issue ma bang le they are more important hi kha hi kongen be hi le tu ni program da di penu kha da karni khong da isa pu ya hile awalzek in na paitawa hile even do kha successful hi chi dan ila diwa because we need to speak up for changes to happen, right? Discussion dan khong kha poimo ma hi discussion arka wrap up na dina question ni laya question khat youtube pa molna pat abanga hun kapya ki pa hoya tuni tak thugen te kha manphatak ka sama ma ke video pen SSPP joint headquarters Delhi ki chipen kha ke individual ngai danong hi de polpi ngai dan hilo idi ngai chikong gen masai masak pen nugre sinong gen masak pen statistics on pe khia ai pena kana lak the hi la literacy 50% bang tu tana primary le higher education chi lowa anwai lam tinga 50% banga literacy om thei ile hei pen kha apoimo zo chi na le ton lo sphere danga a social sphere le political sphere ki reflect lo hei pen kha education na pen atam banga literacy tam banga hoi pen kha ki khatia kha tom deu ahia au ni na hei pen kha nugre Ninglun in kha ngien dan in aman kha culture in ong suda a culture hei pen a problem pen kha ki relate ki transport thei lo na pen kha culture sumin deep takinong suno na hoi chang ina hei a culture pen kha a problem iton dan ngei na teu hei te kha inia pata ikisin sak dan teu hei te kha bol dik ngai ding che hei pen kha state lama pat leng tam tak din mun tam tak initiative ana lawa to hatunu nu rawinong gen dan de na state pat gender budgeting chi bang prom to wa amau state in equality aikele reservation chi tum to in khatam takinong hi to wa state in initiative lata individual lam aikele a societal level lama hakil kidel phazolo on le bangzawa a culture pen the culture pen kha effect kwa the he panelist te hungen danwa le ki mimal kana lockdown kha culture pen kha hek ngai jekta hi thakata hek ngai ke le tu hundan jila idin munu akitu atheina de parity om theina de hek ngai se ta hi chi kha ithukim dan un lengka ging ta thawa hi le hei value system culture penu na bangchile confrontation lo dewa bangchile dialogue tumto na ihing theidiam chi pen kha kiong dot un na hei dialogue ine ilo zia kwa aikele dialogue om lo zia ka kha ikita samja ko dialogue ka chi chiang ina he public sphere right ale tu bang SSPP bang platform hite platform tom bang dialogue atom ziak adiam chi kha ka question hiya hei pen akhan na hiya ani na kha hei dialogue ini chiang un le I category za tu mei pasal ki chi ma sign hoi khi chang equality ki gen pan hei pen kha ipuk naw adiam
cái chỉ nôm nó san chú mi hình đan điều kinh ngày đó mà sai na mi hình đan điều kinh et hit chang ina nu mei pasal apoi mo le hoi đan điều en non ina le china ki en le I category za thimi mo le bol thak ding hoi diam equality gender parity thu bang hon gen chang chi lo hi chan nu mei chi le nu mei te bang chidan ham phata ki koisa pasal te bang chidan ham phata a role stripe pe ki koisa hina hoi tung ton nge nai ngai to chang hoi tung ton nge na kha bang justice ding bang dik ding bang hoi ding chi te kha ang ki ngai to pan hoi lo ina mi hing dan dem ki ngai to ma sai na mi hing khat hi ngat le akikim adei dan idu dan te kha ki bang in koi ma saleng hoi hit chang ina anu mei pasalin apoi mo le category ki koi non le a hoi izodiam chi he question ni tigel dialogue ikita sam dialogue bang chi hi to ding chi le he category zat te hai te kha kong dot nom na hi khat pe peong dong thei le cái address tom dem ton kia ti pa kia ken kon pan de hoi dena hi dialogue na chi kha hoi ma khat hi hoi dena question hoi 33 reservation Nagaland na hoi question grace on ball pen ki dialogue lo mo ki confront ho un chinu cha thing hong escalate mo ki dialogue thei in ki interface in it twice chi dan na nu mei issue gen ni chang nu mei ting chau pai khom chi bang ki ke thei hen la ki dialogue thei na ki ho thei leng chu yai chu very ideal situation mo wana custom culture te kha hek di chi le hi che lo na review akala lag bang ina review bangom thei hel le chu I hoi dia wana custom culture chi te kha hoi lo hi het ke ya hoi pen kha hoi na le tama hi hoi diak ai lam context bang ST te khong bang mo tribal te ai ke le hi a minority de te bang I custom kha protection hoi pi khat le a hi a hoi pi I le wai along the way bang chi hiam a section of the people in control here ai ke bang chi sa along the way khai hoi lo deu izat dan phong hoi lo deu thei zel hoi kha a control speed break chi dan nai china review thei zel leng chu hi hoi ma hi dialogue kha and then category na chi kha yes human ivekina mi hing chat khale khat nu mei pasal hiam ai ke gender adang hia dani na ki en ke thein mi hing khale khat ngen in ken thei leng chu ideal ma di ken le tua heu tu nu ning lu non gen con sun zom dia dialogue hoi lua mo dialogue in it jangale we have to ensure that there are enough women representatives PTC min in dialogue banghile SSPP min in dialogue banghile YPA min in dialogue banghile pasal ti maong kimu form chu khatwa mo di wai zakan nume tamzo I participate the representative more representatives banga ikwan diu why dialogue itung na dia nga kha ahi kele banga yai society banga at times patriarchal mindset to here ahi kele stereotypical role no maintain hi di pasalten hi di chikha I society ale akwa kwani ni genta wa gender inequality ahi ke stereotypical role khan no main hi di pasalin hi di chi why aki hengna dia kha why asang pigen sanga kha ina insunga ki paddi nu le pain tanu neham tapa neham ahi ke tanu bang ne ke bang in tanu ni nei ken ka tanu te kya you are as good as boys you are equal to boys ya kha ken kha train ahi kele tanu to tapani anu to pan kha let's say nang nu me nang inzu to sanggam pan inzu tel wai zumlo mo chi mo wai in sunga kha wai kampau jang kele ha ki pat in sunga ki pat hai empowerment ki pan thea kaya pasal nu me na chi kha khen lok di pasal le kwangsil te pasal le inzu te anu le apan ma in kha itale itanu khuta kha tanu te
tapa te empower the tapa nei te tanu nei to nei lo te bangale nu mei te apaten anu te kha tapa nei chok te kya ngale sensitization. You can make your son sensitive to issues, women issues. Why zaka? Why dialogue level? Why anu mei te asang te tung na dia chu in sunga in nule paten role khana poimo hi poimo lua nule paten kha tanu tapa khen lo di tanu in hai hi theke tapa in hai theke a family a root a family in sung aha why change abula kipan le chu nothing like it. Society kha progress ma di hi si kha e heutunu Ninglun gen konsun zomu te hi. Hoih mama. Discussion our top na dina MK Guangnam apatin question khatama banga hun kapedi. Video on alim ngo kipawaya tuni siamsin polpi the general joint headquarters in Haidan sayo hi aban son na aban soni hi chi etsang na kataya kipawai mama panelist chidiama resource person pe thugen te hiaman athei ma saulo chik kamkhat kamni ho kong de labdeu ka sima hoi ja kena hi sponsor chima le donna chi le tuan chet lo la ngay sut kom de hoi ka sak ken khat ken leom ma ya hi gender equality chidiama numei to asal tan ki bang hi chidiam din liang ko ki kema ko sak te na dia na hi ken khat imit chidiam ai te siam lo ngai tuana dik kin lo deu ka chi ken khat ma wai chu numei le pasal men versus women numei le pasal ki do dana ki enin sin wai pen hi dikhin lawa deu ka chi na khatoma. I think it's a battle between it's a battle in self, it's a battle in the mindset of an individual chidani na ngai sun liang ho panga chi deu ka chia aziak chu ke mi khat ka hi chianga ke ya kha feminine mindset le bangza ya moment chin why bana patriarchal mindset le keima kha bangza ya mom to why gel kha bangchina ka balance to ka chi dan deu kha why dan kha tho ki a concept adik zodiam chi khat kalung sima piangen chin why jaga when we put this issue in the context of a fight between men and women, a fight between girls and boys, I think that could be something a misconception in our understanding of gender issue. Chi khatile bangkong banga chidia chena ngai sunhom le hang tu nya pai kom tena wai ka kongzwang no khatia rather it should be it is a battle in oneself, it is a battle in individual mindset, in the change should come from individual, not society pensu a manifestation hita ve hillo aki khek nam ki panna dikha ni mal ei ma mang ki pan hi lo diam chi kha kong gen no pa hiya ani na kha yaidan de discussion pe hi a hoi mama yai gender equality tu ni women's day hi to kitoni na hi bang discussion pe hi kwan zongeu long oksak di chi kal wai role pe na hi yai thei siam na sensitization ki sam pen hi pasal sang ma lekha numai le hi zo mai thei aziak chu hi society pen kha deeply patriarchal ahi ziakina numei tam pi le keisanga ai kele insunga paina tanute siam sin na honga to sondi sot laya ha insunga nu pen mang le anumei te sangina atapa pen school kai zo he chia a proponent tu le numei pen le hi theimo wai ja ka patriarchy kha pasal kya hi lo winchin pasal sanga le numei le ha jo the chu wai mindset de na kgen pen wai ja ka hi bang sensitization kha pasal le poimo pasal apoimo za le numei le poimo wai kha i thei siam diu he tampin le resource person ten nong gen kin wai kha equally important mo numei te ke hilo pasal te ke hilo numei te le poimo hi
chi hi wai kha kongyen nop non te la kai da wai ban adena help no grace in kongyen kha. Can you foresee a kind of resistance in our society if women become empowered? Why pen kha saw lo chik ken lik ngai dan khat kong kumut zuala yai to kisai hi I ke bang ina ka accept the lo kha to ma why chu I global feminist movement pen kha ka pom the lo ken kha tom a hi zia ka nu mai empowerment kha ke le han lo na khat bang tan hiam tu kum khong apan han nei dek pan pan te loi khat ka hi ya hi le global feminist movement lian zo pen kha ka pom the lo na zia kom bang ja kina amau kha they come with a force as a kind of retaliatory banga kubalang na danang payu mo why pen kha hoi salo ke chu hitalele I gam sunga yen kwan sung tia I society sung tia hi numei te kha din mun hoi zo ong lo ki sama hi chi kha khang lo na kha ken le kum khat kum ne pai sa le tu kum khong apan kum pai ta khong apan ni na khang lo na khat dang khat level dang khat kan na nei to na why pen kha ken le pom hitalele de na grace helping no grace ong gen pen da na kha banga ya hiai why empowerment numei te nong dei pen no pen kha kubalang na lung sim to ong pai ule kha why pen kha resistant om sai chu why pen mo why ja kha why kubalang nop na lung sim pen pai ke na khan to na de na in sung khan to na de na I society khan to na de na sak tuam khan to jok sen na de na bang chi na numei te empower thei dia chi pen na question hi hen la why process kha in the process in the method take along men as much as you take women more why pen kha ensure te le hang hi le numei te sang mai na amen te khang pau zo hen la mo numei te sang mai ap pasal te mai kha yai pen ong lead zo leu chi kha ke ngai na na hi why za kina resistant pen kha om ni sa ya change teng teng resistant om sa hil le how strong is that resistant chi question pen kha why a resistant om ni pen you overcome thing na de na it should not only be a team of women protesting and challenging the authority of existing authority of patriarchy, but you should ensure that there are enough men who are taking the lead. Chi kha wai pen kha dena heu tu no grace ong dot na chiliang ki ong dot joy ke ya hil le ngai dan om khat no yai teng kong gen neo pa ki nge Analyst na dong thi leo mo tập na pen question dan in le kana ai tuan ke ya again ka adik ka ya again tengu adik lo chi om ke ya athei pen chi le om tuan ke ya adik lo om ke ya he gender ai ke le social issue ho again cha ka adik lo chi le om ke ya he to mk in again kha number le apoimo ahwana equal participation thil hi am hi na kha exclusive loina ai jena hi dial mo 50-50 participation kha om thegi gele mai kha one of the step ahi dia dena hi global movement khong chu radical tak le omin ai kele huai asang tak le omin to na elam context again dia chu oni banga anam le gamle politics via a minority ya mai kele huya abang kha de te ading kha tuna liberal tuna western concept in kha individualist de liberal concept de ule ahi dia on ai lamigen cha kha i society le i social pen we have to take along higi ge ma kuch dan context le omin human rights is again cha le wa khatin kha amau gen kha individual rights hong hi de di ai lamte adia kha community rights le hong hi de di ma kuch dan context ale ki dingin wa cha hi ethnicity race caste class chi ting ting le hong om bek di wa ya women ai ke le gender again cha ka
there is a tendency of banga extreme takapai mo numay sa ubang lesa atuama paimok siya may kilapasalte bang atuama isa paimok tendency ka tulay ta ka thamin infaleria bangale visible mama wana reaction pen ka confrontational bangle reaction bangle tham medite bangle anumite ka empower isagle pasalte reaction bangle school uniform bangle to aka order bol mo numite pon ten bag ditiu tidan de bangle hi elamale hong tung thei tham huai tingka hilele society surrounding it changa ka yale preventive yam ai kele lessons learned bite khai chira analan meng yam ai kele ana en kemeng men elama dia ko izote ka nala lut theile I think why MK gen to edang ting gen na concluding so 50-50 participation kan numele pasali china equal tagin thegi gele so ideal pen din kanga idane Pak di program mo irakap so tadiwa to ni to gente discussion ni inate kongole ipatampi mama din jing paginta. There's a lot to take away from this webinar, and like this discussion should also like go beyond this webinar and like beyond this day as well. In jing kan gibe up there. Atop na din na kipa thugen na Liankhanding Samte, Education Secretary of Kaichinpau, Joint Headquarters Delhi. Atop na itung tawa ihun zatte ole manphale lo ching sakcha to ikilamena igin sang main ha tam itel ba mawa api klaya zakhat piarin kha on join na hiwa wine kha iki cooperation kha alang saka kipa mama wa wa tunia Women's Day to kitwa kina kele kwat hoy kasama ba kha po Dr. Ambedkar kwat masadia and I quote, I measure the progress of a society by what women achieve, end quote. Here in ha women their role ha society apoy modan ha jangan takin again ha hi aki pa haya dunia program hu a topic women in our society, recognizing and appreciating women as inspirational figures chit pansana on subay tu bang mamlawa zo thea yomuhi ibek pathian pina hi ichia ama sabena atop na dina katina pathian kya ki pa tu ge hi panelist te hi nu grace nu ninglun le nu rovite ite isama bongna i society a nu mei sungkya hiwa as a general ale aswan ngai ma te ama le hu ki bi taklaka i program ngai hok jak le popi na namin na le okay apato ngai na ja kwa Women's Day to kitwa ka thuman tak topic ko hongyan sakwa to ate sham sinte kha zathia yomuhi ampai kisawa bana question hoita ta kon raise to ngale waite teng to kena pikina sham sin popi minina kipa tu ko hongyana bana panelist te kha amau le mai la male akason na diwa pathianon pina ingat sakahi maban na le program launching jang to zel thedina sianin on huai this is idom so tian kipau tian What's in a program in theta dun ye tu no na lekha YouTube ko khede hi chi le kon pa to inan tel the chat kipa huai mama kipa ke mangpha Women's Day once again. Manphatak. Women's Day, Mangpa. Bye.